Norvegiyalar yaptı. Evet, git kal, aldın git. Neydi şu uçumluğa git kal. Az tütüyet, git kal. Az tütüm sana çakırılı. Negedir başka bir жаш жигиттер келип алып сөз бербегенге аракет кылып атышат. Ошол Улан Үсейин да өзүн алып келип туруп эле сурабайлыбы кандай негизде кимге сөз берүүнү ал чече алат да. Биз кимге сөз беришти дечи биз түшүнгөн жокпуз кимге сөз берилет, кимге сөз берилбейт экен. Bir жаш балдар келип алып туруп эле сөз берип атат, болбу? А сиз мындай бир чыккынчылык сөз айтайын дедиңиз беле? Жок, мен болгон түшүндүрүп айтып Oturgulaç, bir sekund vakt verip kovulaç. Canınızı çıkarıp atasınlar. Canınızı çıkarıp atasınlar. Moratoriydi kirgize turgan. Moratoriydi kirgize turgan bugünkü günün parlament ekenbiz. Başka yolu yok. Biz oşonu kirgizdik. Aytып атам киргизкиле. Ben uşunu kıyırıyoruz bak. Документ каталын Oşonu koldoysun. Колдойбуз. Moratoriydi koldoysun. Oturgulaç, bir sekund vakt verip kovulaç. Canınızı çıkarıp atasınlar. Canınızı çıkarıp atasınlar. Moratoriydi kirgize turgan. Moratoriydi kirgize turgan bugünkü günün parlament ekenbiz. Başka yolu yok. Biz oşonu kirgizdik. Aytып атам киргизкиле. Ben uşunu kıyırıyoruz bak. Документ каталын Oşonu koldoysun. Колдойбуз. Здравствуйте, пользователи соцсети и все желающие иметь ровные, красивые зубы, несмотря на свой возраст. Меня зовут Марина, мне 56 лет, я москвичка. Выкладываю это видео по двум причинам. Во-первых, хочу поблагодарить доктора Абдыманапа из Кыргызстана за его профессионализм. И во-вторых, хочу поделиться своей радостью, поскольку через пару дней доктор снимет мне брекеты, и у меня будут ровные, красивые зубы. Прошло 6 месяцев, и мои зубы красивые, ровные, прямые. Хочу выразить благодарность доктору Абдыманапу из Кыргызстана за его золотые руки и доброе сердце. И рекомендую обращаться к нему, и вы не пожалеете. Пользуйтесь качественными услугами.